O wi meze katu Jesucristo ke orio cheriana kane katu ni sit go yosna nazo kerio gazo a. Ne kata Jesucristo ni so se va kan kononda ni so nda oniche to ana la wana. Kane kunch erio cherio riana ya ni so a. To ka rio ne koto Jesucristo a. Kache orani gane kunch enana iba kabi ushayo kond oyo riana ne demeze katund onar kerio ne tado kani rior kena. Ne Jesucristo meze nazo resiurio tosoa. Kane nari ninsit kunyosana Jesucristo ne rian Jesucristo ne katahni soa. Nia meze tado kabini maestro ne mech ene ni urazoga tahni sorian Jesucristoa. Kane kanikun kayazo ne kashiva zo mananado a. Kane kanikun nana kanikun nado ne kunudi riana la guanayo ya Jesucristo na hadon. Tameze maa Jesucristo kataha. Mech echuint onimazoga. Yo mere hata kuchumarazo ni ya sohma hadon. Ta Jesucristo riani soa. Zane ka angrani sit kunyosana Jesucristo ne kuchwint onizo ne katahni sorian tuini soa. Tazi meziniaga. Dariana nado. Hane zozune unorohyo hapmizo azon. Tahni sorian tuini soa. Owi gane kana iwi rian Jesucristo ne nikahni iwi ma ozinu nana treni ma. Cha zinu nana treni ma zane kararia zo ne yapmi mezoa. Ne naunu zo kia Jesucristo ne nasharia zo ne kapmi zo adon. Tameze kin eni hiwi zeba naunza zo kia Jesucristo ne kunya rani hiwi ne katahni hiwi ya. Ziti nani maniria zanyu mezinia razona tahni hiwi shna ahni hiwi madwi ni hiwi mezi me Jesucristoa. Zane kunoni si fariseo ta kapmini hiwi che Jesucristo ne katahni soa. Nuem azinyari na na trema. Maze amizo ga si treuchi ziguna Belzebu ne cheda rizo ni na tre ni maibi adon. Tahni si fariseo che Jesucristo kapmine ni soa. Tameze kin Jesucristo da vani mani si fariseo yo gane kapmizo riani si fariseo ha. Se unu si tre ziguna Satanás ga duim azo ne se kabe kunchi si treyo se nabi duizo ma maze grinu zo na hadon. Ne se rakui si trema kiri nana trenimani hivi zane ni sit yo snana zo meze bedangri ni so ni nana trenimani hivi a. Ne aza abe ya ni so dangra zo ga. Zane meze yani mai mezira kui ri nana trenima hivi adon. Cheda shkaso cuenta se va a hunche ya unchi ya rianchimi ya adon.